Enjura y'amaani eyagwa eriizooba yateera ebikondo by'amashanyarazi ahansi aha high street omuri Mbarara ekyareetera abanyambarara kwetombwitira abawumeme ngu ebikondo ebi bikajunda kare konka tibabikoraho. Ekikondo kibe kikuzire konka bikiri kukwataho batakamanyire ngo ekikondo kikuzire amashanyarazi ago nkibankimanyisa ngu itompoga wa stage aba UBA bank tube turyakabika amaani munonga namwene hati bwabo mugisha abo kushangwa ekikondo ekikyagwa atine motoka esirwaho atine wapicho wabaruho nobako muhingiza babigere tine wabaruho ekyo niyo chance yabo kujya nguranga yatukwatira. Okugwa kw'ebikondo ebi kyareetera ebyengyenda omu Tauni byashanyarara bwanyuma y'ebyiruka kubura aho kuraba. Emotoka nozireba okuzanizisha okuzanizisha zikariya ati zawa blocked okoruguru zawa blocked so nkimanyisa ngu tutera omuranga abawumeme baguma bagize omuno baguma basupervisinga ebikondo byabo okureba ngu amashanyarazi gaguma garyo mu line yago nko kutishemerira kandi kirebukana abasa kwa nebiro byingi amashanyarazi gataru so ninjera ngo ubwo kwa amashanyarazi nekizo cy'abawumeme bigumanye kubara ko kitereze Tauni baguza munegendo mission na business z'abana. Abanyambarara nibagira ngu za waya z'amashanyarazi ziri hihi obumwe motoka empango niziba ziri kuzikozaho ekiri kubasa kureetera akabi amagara g'abantu. Tinkurabwaje abikiri kukwata abawumeme batakubasha kubana baronde bikonde biringwa bakamejaringa measurements endingwe zo kuruganza paka yiguru kureka ngo ebintu emotoka rodezana zirabaho tuzakoza wa Yesu ekyo nje kimwe ekikureta bizibu ayiguriye wa Yesu ezamashanyarazi ezikubazi kwatirine nezikubazi mu muhanda ekindi cyakandi ebikondo distance y'ebikondo ate ebikondo izoba nibwo biziko kuteka ebikondo ebikwatine kandi byakubasha kuba bihamye ekyo nicyo kimwe ekikureteho ebizibu aha kintu nk'eki accident yabaho esaha egi. Abawumeme aho naho bahika omwanya ogu kutereza enshonga egi kandi okurigerera ahari engineer Jennifer Chohirwe nagira ngu baba bariyo nibagezaho kuteekaho ebikondo ebisya nuko enjura kugwa ekabiteera hansi batakahereze. Konka twatikuraningire twatwine emiti twabisubize tutakozereho emiti ebiri wareba irizuba nibyo twaturaningire kugikora kakuta twaheza kutimba ebyina enjura nkoko mwagereba uko yagwa yabiri nyingi then yatuma ege emiti abo kugira ngo itaka twatindireho kutaho emiti esya yatuma yagwa high speed. Aho twarigira omwanya ogu abawumeme baba nibakozesa amaani kureba ngu bamara ekizibu eki omu bwire. Aha bwa TV West ndi Ivan Tusim.